Masuza umjinti wamadlala ke lapha etwangidala. Na kanjani sisuke sesikhona. Sisuke sesingenile. Ngikukhumbuze emlaleli ukuthi ukhona uFacebook live. Uzokwazi futhi ukuthi usithole lapho usibuke bukhoma. Njengoba sikhuluma nje uzosibuka bukhoma ku Facebook othi sikhumbule kuphakameni. Ila uzosithola khona sibingelele mfundisi. Asibingelele ke emhlabeni wonke la kufinyelela khona iphimbo lapha kuinanda FM phezulu kwentaba ingqaqube sibheke ekuxoxeni indaba enkulu indaba yokukhuphukela entabeni bonke abantu abavusane balalela indaba kaShembe siletha bukhoma inhlanhla ebusisekile kubaleli bonke benanda FM 88.4 FM namanazareta wonke umhlaba jikelele sibonga umdala esigcinile kozashaya lo December esikuwo ngokwekhalenda ke eleli silawulayo lamaRoma. Mfundisi sifikile leso sikhathi ifikile leyo nyanga kodwa ke singakangeni kuyona njoba sobe singena kusasa kuyo lenyanga le yomhlangano wasentabeni siphethe inyanga yesikhumbuzo senkosi ilanga sesifike emaphethelweni ayo njoba besiloko esikhulume njalo sekuze kufika kuleli isonto ke iphekwa ngomhluzi wenye ukuthi kuphumela ngakube ngena le futhi uJanuary ekuchaza ukuthi nali ilanga futhi lisathinteka kakhulu ke ngoba ke sekuthinteka konke kuBnazaretha nje kahle mase kuJanuary sikhuluma yonke into uthi ilanga lathi makuJanuary kuukuthi ubaba omkhulu wathi makuJanuary kuukuthi sebengena bobabili ke nje manje mase kuJanuary siyaqala nje sesiyahlanganisa konke asasho ukuthi nje hayi sigxile nje la enkosini ilanga kuphela mfundisi siyaphuma esikhumbuzweni manje siyaphuma esikhumbuzweni njengamanje siphuma esikhumbuzweni singena entweni ayigcizelele kakhulu ubaba ekade simkhumbula ulangaphuma sikothe nabalothawule abangula ngaphambi kokuthi ahambe into asikhumbuze yona kakhulu kuba ukuthi ningayeki ukuya enhlangakazi singena kahleke singena eShilo ethe ningayeki ukuya enhlangakazi kunezinto eziningi ke ezikhulunywa abantu zamaphosiso ukuthi ngelenye ilanga kwafika abelungu bathi intaba masigibela kuyona izodilika manga asihlaza khona izinto okufanele sizikhulume sinesibindi singancitheli singashoni ngala asizile ukuzokhuluma la ipolitiki yasezweni leyo ukuthi kwafika abelungu elila ngeke ngiyizwe bathi abelungu kungabe kusakhushuka ngoba intaba izodilika manga le ntaba ukube kwakuthiwa izodilika kwakuzosuswa thina esakhe phansi kwayo kususwe bonke abantu bakanzama nabako Shangase nabako Khuzwayo nabako Ntula abaphansi kwentaba ngoba idilika yayengezodilika ishone phansi yayizodilika ichithekele kubantu amanga ke ahlaza chwele ngiqala lapho nje uselapho nje mfundisi ke siyeke nje inhlangakazi mawakwazwa nemlandweni ikhona into abekuyadilika kuthi cha ayi laba nje abanibona kuyithafa nje la kwakunentaba la yadilika ngicabanga ukuthi kwagcina ngesikhathi sokubhubha kwezwe esingakwazi ilapho la kuthiwa khona kwakade kuqondile kwadilika nje kwakunje kodwa le okhokho bethu bazalelwe khona ngo17 ntoni Nhlangakazi uShembe ufikela kubona mefika unyaka wokuqala efika eNhlangakazi baba moNazaretha mekuphuma bona ngaze basixoxele ukuthi kwathi izodilika makuphuma bona kwangena omkhulu nogogo bethu makuphuma bona kwangena oma bethu obaba bangene late no dadewabo baba akukho la kuthiwa khona into abayodilika
into ekhona ngentaba ekhona ukuthi ngelinye ilanga sothi sila abanye bobe belapha ngeke siyibeke njengoba injalo ozodwa ngithe yeah kodwa le yokuthi sihlukane kabili yashiwo kwathiwa sothi sila abanye bobe ukuthi yashiwa yona inkosi lesikhulu ishwa yona inkosi ilanga le ngisho ukuthi ke kuyofuna niyazi lento abantu namhlanje ngiphatheka kabi njengoba ngihleli la wakhona abantu ababhizi abacoshelayo bese bebhala ukuze badayise umsebenzi kaShembe bashintsha umlando mase bebhala babhala babuyisele kwakheni i-faction noma uhlangothi abakulona babhalela uhlangothi bese befaka amagama amanga ngenye indlela khona indaba esoyixoxa siyixoxe bese zibe ukhiya ukungena esogwini ngoba siqamba amanga awukwazi uqamba amanga ngoShembe into yokuqala le ngekho ayikho le ukuthi intaba izodilika enye ngekho ile yokuthi kwakhuphuka abelungu bafike bajova uBhombela phezukwenthaba kuneclip egijimayo la ekhulunywa umfana omncane kabi unamanga asiphinde futhi yeah asiphinde futhi noma kuthiwa umuntu uyaboshwa amethe omnyuna unamanga phela lento yokuhloniphisa ngempela amanga ibuyihluphi lento yenza abantu bangawayeki amanga nje amanga abantu abangayilali lento abamtshele futhi uthi unamanga liyasho neBhayibheli ithi ungaqamba amanga mhlambe khona agenda iphushayo futhi yokujovisa abantu asazi unamanga ayikaze yenzeke lento 1918 ilapho kuqala khona mulalisisa yona influenza yathatha iminyaka 1922 yayisekhona mulalela ila eqamba khona igama lokuthandaza ukuthi lento yenziwa abelungu ukuzama ukumvimba abangamvimbi uthi inkosi ibusise lobuNazaretha uchoboza izitha zabo zingavuvukile uvinjelwe ukuthi akafuna abantu bejove ingakho kuhambe uzutholela khona sebefika abelungu bezovimba bebuza ukuthi namana sike sayixoxa lento nama Nazaretha amadoda kuthiwa akhumula iNazaretha abaleka kosala amakhosikazi kwakuseyiyona leyo mpi yayizomlandelelani lempi uma sejovile ngo1918 amanga kahlaza uliqamba kanjani ngithi 1922 light khona inkosi ngoba sasikhuluma ngalo nyaka sikhuluma ngekhulu unyaka lesabatha siveza ukuthi isihlabelo saqhama kanjani kwakuyiwe inhlangakazi manje na ke lo 1918 uqhamukapi asiyeke ukukhuluma izinto ezingekho emsebenzini kaNkuluNkulu ngoba sifuna ukudayisa ngoba lesikhathi samanje abantu bazoba abathanda imali lisho njalo iBhayibheli lithi kuze isikhathi lapho kuzoba khona abantu abathanda imali abangafuni ukulalela iqiniso sihlale sithi mfundisi abantu abathenga incwadi na imbhalo kwaBabdlomo sakhuluma ngayo ingakaphumi sathi ubhalile uBabdlomo lezinto nango kufikile ke uadvocate Mnyandi wayibhala wayixoxa zonke intshumayelo izwi ngezwi akukho la uMnyandi khona ekhuluma okwakhe mengikufakazela nje mfundisi inkosi la ngakhona ikhuluma khona ukuthi ngo1935 eMkhayideni kwathunyelwa umuntu ethunywa abelungu akaDube ukuthi azophoqa ubabamkhulu ukuthi bathi abelungu akajove ukuze amanazi awafuni ukujova fanele kuqalwe ngaye kube isibonelo yena ngesikhathi esemkhayidini 1935 okusho ukuthi uma usudlulele iminyaka emingaka yes okusho ukuthi ayikho lenkulumo manje na ke kufuna niqaphele lento 1918 akhuluma ngawo gogo betwasibe badala 1980 uthi 1918 yana phela wawufika uvuvathe ngo1918 Spanish flu yes lwalifika nje ngoba bona bebiza ngovuvathe lwalifika ngase ngalo nyaka 18 lazilaqhama wanqaba ngo19 wanqaba ngo20 ngo22 bathi lalela ke ndoda ukhuphuki kwinhlanga uzuvuma ukujova kuqala uthemetha ukhuphuki basebethi sizokugada futhi ila iwona lo nyaka la khona behlala kaMbokodo muwehlele emzinyathi la ngakagoba
umwahla kaGoba nje lapha kaMbokodo yila bahlala khona becashe eduze komgwaqo la khona balala wadlula ubabamkhulu uyapi uyenhlangakazi ngithi ngiyawubheka lo ngoba ukhona la ku volume 1 indaba kaShembe umculo wokuqala ikhona le ndaba okhuluma ngayo mfundisi umnyando uyibhalile lapha ethatha ku OSDZ ngoba bayibhalile ikhona ibhaliwe lento oyikhulumayo ibhalwe phansi into yakhona ngoba kuthiwa phela babehamba behamba ngeindlela bethubeleza nje behlangakazi la kwazi kwafika khona isigijima ngase abafica phi noma engonweni sesifika nencwadi ukuthi hayi sebevumile abelungu kade evele ubabamkhulu kade kubanjwe umthanda ipermit abelungu zokuthi uNkulunkulu akangenelele manje na ke ngiyohleli la asizile angizile mina angazi laba nginabo kodwa la angizile ukuzokwakha ibandla ukuzozama ukwakha ibandla lalapho infection yalapho ngikhona sizovuselela amaqiniso kaShembe awakhulumayo nawenzayo siphezulu kwendaba enkulu ke indaba senhlangakazi kodwa ngifuna nazi mokhona abangani bakhe lokhulumayo bamtshedi ngithe unamanga akusho mina futhi kusho uShembe uthi angimtshele ukuthi unamanga ayikho lento ayikhulumayo lenhlangakazi akhuluma ngayo ingxenye yayo indawo yakithi kaMhlongo sasizokwazi ingxenye yayenye indawo yakanzama ingxenye yayenye indawo yakakhuzwayo nayi lento ku page 108 ithi imvume yokuya enhlangakazi ngonyaka ka1922 hloko sakhona angikholwa ukuthi unayo lencwadi wakwayifunda akuthi ke siyifunde ukuze ngoba manje ibhale kahle mfundisi ufunda kahle wena ake siyifunde ufake ibuko futhi hayi ufunda kahle wena ufake ibuko phezulu nje ibhale lapha phezulu page 108 ikhulu namashumi ikhulu nesishiyagalombili ipage ilokhuza yakhona amashumi amane nesishiyagalolunye imvume yokuya enhlangakazi ngonyaka 1922 Thembekile Mhlongo noPetros Dlomo lalelani Thembekile Mhlongo niyamazi thubani Thembekile Mhlongo ukekane ukekane lokukhulunywa ngaye la hayibo uThembekile Mhlongo leli likakekane phela lisidlalo uqanjwe semdala ngoba enomlomo otshekile uqanjwe ubaba omkhulu igama lakho uThembekile Mhlongo nazo ulamana noElizabeth Mhlongo okuyena okholwe eqala ixoxa ke uanti wami le sasithi uanti njoku amakhosazane lawa ngaganile kubo oanti azahambe mhlawumbe esifundeke ngenkathi uShembe efuna ukuya enhlangakazi ngonyaka ka1922 amakholwa ezinye inkonzo azama ukumvimba abefundisi bamabandla ahlukene bonke bahlangana bamangalela uShembe enkantolo eNdwedwe bathi uthanda abantu babo bathi uthatha abantu babo bacela inkantolo kuba uShembe aphiniselwe entabazwe lapho wayevela khona inkantolo yasithola lesikhalo sabefundisi yangayikhipha imvume yokuba uShembe nebandla lakhe bayokhonza entabeni inhlangakazi ngalowo nyaka ibandla laseligcwele lihlangene emzini wasekuphakameni belindele ukuthatha uhambo oluya entabeni uShembe wayifaka isicelo sokuya entabeni wayefaka isicelo sokuya entabeni mihla yonke kusenesikhathi uma kuzoyiwa entabeni kwakuqala ngokuthi kucelwe imvume emantshini eNdwedwe kwaze kwashaya isikhathi sokuhamba lutho ukuthi inkantolo ikhiphe imvume uShembe watshela ibandla wathi angazi ukuthi imvume asiyitholi ngani asilinde sithandaze sibuze kuJehova ukuthi sona sini esisenzileyo esenza singavunyelwa ukuya entabeni asizile singadli sikhuleke ngela ngelilandela uShembe wabiza inkonzo yayivulile eseyivulile wathi sesizocela manje laba bayitholile impendulo kuJehova ukuthi basitshele ukuthi kungani uNkulunkulu engasivumeli ukuya entabeni sizocela basukume basitshele kwasukuma indodana kaMagobongwana Mcineka ohlala eNtanda umuzi kaShembe
wathi ngibonile izolo ebusuku ephushini ingilozi imile olwandle iphethe umcibisholo esandleni yaphakamisa unyawo lwayo yalubeka esihlabathini ngaphandle kolwandle isihlabathi sabaleka saya emahlathini kwavuleka indlela enkulu yayiseyihlala phansi lenkosana uShembe wasukuma waneliswa ileli phupho watshela inhlangano ukuba iqoqe izimpahla kuhanjwe kungaleso sikhathi okwavela esihlabele Nkosi Busiswe lo buNazaretha uchoboze izitha zabo zingabuvukile vuka wena Nkosi mabulelwe nguwe uzuhambe phambi kwabo zingabuvukile noma siya entabeni owasikhethela yona ethiwa inhlangakazi bungakhubeki isihlabelelo 3 isihlabelelo zamaNazaretha inhlangano yaphuma yangena indlela ebheke entabeni inhlangakazi inkosi yayihamba phambili ilandelwa amadoda abahambanga ngomgwaqo omkhulu bahamba emahlathini nasezikhothini kwathi sesemaqadini sahlangana nesikhonzi senkantolo court messenger esasilethe imvume yokuthi ibandla liye entabeni kwathi sesentabeni inhlangakazi ngoba singana ka1922 sesiyiqeda ngoba sokuvelile lokho ubaba ezulwini na uvule khona 109 110 ya okwathi sisentabeni inhlangakazi ngonyaka ka1922 wathi ubaba ezulwini nami safihla into lapha entabeni ngesikhathi imibuso emikhulu yasemhlabeni ibulala usuku lukaJehova iSabatha uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba nezinto zonke waphumula ngosuku leSabatha wathi anogcina usuku leSabatha ngicabanga ukuthi angiyigcinisela ngoba sokuvelile inhloso yokufunda lencwadi ukuthi abantu abayeke ukulalela le ntshumayelo yalo wamfana uhlale embhojeni futhi uthi ngimngithumelele yona ukhona ngithumelele yona ngamtshela ngathi ayikho lento amampunge ngayibona phela le amampunge siyabonga kule incwadi ezibhalwe lensizwe ayincwadi exwayisa eke sifunde na incwadi kaDeuteronomy 4 siqala indimeni yesibili ani ukuthasisela ezwini enginiyala ngalo futhi ani ukunciphisa lutho kulo kodwa gcinani imiyalo kaSimakade uNkulunkulu wenu enginiyala ngayo asikathasiseli incwadi kaDeuteronomy wesine indimana yesibili akuthasiselwa asakhi abantu abaningi ngoba namhlanje sasikholelwa eningini inkinga lento ayikhuluma ngempela ngoba nje hey izalwazi siyibonile zithi eyihambe nobaba mkhulu zithi ebezikutshela azikaze zilibhade esibhedlela azilazi ngisho iphilisi azazi lutho yazikaze ijove lase ijove nini futhi manje my channel baba amaNazaretha ayijova lakuthi ubaba mkhulu wayelwa kanga hey futhi amaNazaretha nje akudala Thabo ayazothi nje awungephi volume 2 ayazo nje ukuthi isibhedlela awasihambi ikhona indaba umuntu nganjani lothembekile okhuluma le ndaba awuyibambe lemfundiso uzobuye uyifunde la page 100 page 100 lothembekile okhulunywa ngayo la antikekane yeah esezohamba emhlabeni uthi sengikhathele ukubuka ukuzubuhlungu ngabona kuhamba ubaba mkhulu phambi kwami ngabona kuhamba ilanga phambi kwami ngicela ukuhamba emhlabeni kwangebhlungu ndawo ngikhuluma la ngomuntu ngeke ngaxoxa ukuthi ngelilanga inkosi ilanga ngelanga kama umfundisi uNgubane babehlele nenyanga ezulu bebheke ngaseGetsemane yeah sikhamuke ensimbini sikhamuke eginyezinye ensimbini iginyezinye ke indlu okuye kuthandazo kuyena emveni kokushaya insimbi yezingane kuthiwa iginyezinye ningasho ukuthi ngishiginye ezinye ngakhe ibandla ngithe ngakhe faction igama lendle lapha ePhakameni uthi ubaba hambani nina ingane uThabo bethe sodlula sishuthe ngelinye ilanga uzisifaka wayelele elindele phansi kwakabhekuzulu isidiliziwe leyo nto sokuvuleka imbobo isekhona lembobo yilo mlando ufuna sokugcina singadilizi izinto singayigcinile
ngoba khona kahle athi ufuna ukuvuselela ngomthetho ngabe le nto iyabekwa ngoba uxoxa ukuthi amaNazaretha ayengaya esibhedlela kwakuthi makufika usuku lokuhamba athi sengibabonile abahlangabezi athi mezothandazelwa kufanele abazomthandazela bathi thuma umqondisi wakhe akhayisa indlela yami esaphila umuntu thuma umqondisi wakhe akhayisa ngoba indlela ayifunayo usesebenzile sefuna ukuya ezulwini into futhi ababeyibalekela imfundiso yabo nje ubheka incwadi yomncwabo naye lapha encwadini ababeyibalekela lapha encwadini yomncwabo amazwi omlobi afuna ukuhlonishwa kahle afuna ukuhlolisiswa kahle ngokupheleleyo kugula umuntu okholwayo ahambe emhlabeni kwethembeke ukuthi uyongena ezulwini ngoba ubengasoleki ebandleni nasekukhonzeni konke kwakhe kuhambe isikhathi kuzwakala ukuthi lo muntu akangenanga ezulwini wadla umuthi wangcola uma sekufunwa ukuthi waye uthathe ephi lo muthi kuyatholakala ukuthi wadlisanga wawo lo muthi wabulawa yidliso ngalokho ke sibona sengathi kungcono bonke abantu bahlanjululwe uma sebehamba emhlabeni ngenhlambuluko ka620 iyiswe enkosini lenhlambuluko njengenhlambuluko ejwayelekile yokuhlanjululwa komuntu ukuze kwethembeke ukuthi uyodlula lapho kufunyaniswa khona kumiswe abantu ngokuthi bangcoliswa ngomuthi abasakwazi ukungena phakathi kwabangcwele le mithi endliwayo inkinga eminye ithathwe yilwaneni le ilwane zibulawa ishiso izingane zazo zilindela noma ubani oseyongena kuNkulunkulu wazi ngoba uNkulunkulu oyilwane nabantu zithi lo ungena kanjani la ahamba namafutha ethu sicela amafutha akhe asemzimbeni amafutha ethu asemzimbeni wakhe ingakho ngelinye ilanga umbazini ebona amathambo einyamazana eyibulala emmangalela kushembe ethi lo sasihambile siyofunela izingane zethu ukudla wasibulala izingane zethu ezayilindela ukudla zafa ngoba kwangasekho umuntu ozoyiphathela ukudla lokhu ebesilethile ngakho ke nangu umntwana mfundisi oyishaya inyoni ePharameni emangalela ngithwangala ngakoshangana ngesabatha ifika inyoni ingena esesabatheni uthi bizomangalela umfana umfana wasibani ngithwa kashangazi watholakala engeke esabatheni manje na ke obuka mawumiswa udlisiwe awuyidlelanga wena uthakathiwe udlisiwe manje lokho ekane okhuluma lana ke yilokho ekane okhuluma indaba yasenhlangakazi ukuthi kwenzakalani ingakho ngithi lento uma sihleli la sizokhuluma iqiniso silifakaza ngeincwadi le ndaba yabantu afuna ukwenza ama-clip ufuna ukutrend ukuze atrende lapha koyushupha ukukhuphuka abantu abalalelayo ebese yakhokhelwa ngamanga le mali izobavimba abantu yokuqamba amanga ngomsebenzi kaNkulunkulu nokudala i-confusion nje emlandweni yebo impikiswano engenasidingo yabo manje ushintsha manje umlando eke ngifundela ku100 siqala phi le umthetho yasentabeni angazi ithinda eke siqale ke umthetho yasentabeni ibhale uPetrus Dlomo kwakuhle sayifunda ngiyacabanga ukuthi ubaba obebuzile izolo ulalele mengalalele usamthumelela uma kusentabeni bonke abantu kufanele bahlale begqoke ingubo emhlophe umNazaretha ngaso sonke isikhathi ngisho belala intaba mayingangcoliswa izindawo zokuzikhulula zakhona bafika la ngithanda khona namhlanje sithi uhulumeni wesivimba ethi imbiweni imgodi uhulumeni futhi wayefuna imgodi imbiwe kude namadokodo la kuhleli khona abantu kwakuba sekugcineni kwentaba oncencemeni lwentaba ekugcineni nasekuphakameni bokunjalo itoilet lamadoda nje kuphakameni belilapha muka amawula naka imango ikamawula lali lapho phansi alikhe laliphakathi komuzi ngoba indawo engcwele kahle kufanele ngase khona flashwayo manje
lesikhathi samanje ngabe ihambe nje yona eliflashwa uma usubhekisisa ufuna libe ngaphandle libe ngaphandle liflashwa khona ngaphandle ihambe kodwa incwadi la to 2023-9 yeah ithi makube khona indawo ngaphandle yes ezigcizelele makube khona indawo ngaphandle namhlanje sisizo uhulumeni nathi masiya endlini etoilet nje uthi ngisaya ngaphandle yeah khona lisendlini khona lisendlini ngisaya ngaphandle ubhekisisa izinto eziningi esithandaza ingaphendulwa ukuthi iphunga lento ofuna siyitshinge ngaphandle sesiyitshinge endlini enye into ushamba yakhuluma ngoba lenkosikazi esikhuluma ngayo eyayihlala nobaba omkhulu ayisafi nje ibanjwe ukuthi ayibatshelanga abantu ukuthi akukhanywe egcekeni eNazareth inhlanzeko nje yomoya nenyama baleke nanokuthi ukudla sikudla sesemhlanganweni sidle kanti kwakufanele ngabe sinesikali sokudla ngoba phela lapha sisemhlanganweni asiqhubekeke yeah naku umthetho wesithathu wonke umuntu kufanele anikele u6 pence imali yeje uma ekhwela entabeni u6 pence kwakutiki lo wawungenawo lokhuza amasenta u5 aye u6 ngakho kuthi u6 pence izindawo zamiswa zokuhlala amadoda omama namantombazana izindawo zamiswa lapho kuguqwa kuthandazwe khona uma kwenyuka noma kwehliwa intaba wonke umuntu kufanele aphathe imbali uma enyuka intaba kunezindawo ezimiswele lapho imbali ibekwa khona uma unyuka noma wehla entabeni imbali kufanele ibekwe njalo ngazo zonke izinsuku kuze kuvalwe inhlangano yakhona entabeni siyaqhubeka sikhuluma ngomthetho wasentabeni ngokuhle impela ifundo engakangeni ngoba mathi ifunda ngesonto elizayo kuzobe sekonakele yenze njani lento yami 101 okay right number 7 bonke abantu kufanele bayihloniphe intaba engcwele bangabangi umsindo nansi into esemqoka bangabangi umsindo mabakhulumele phansi abantu ngaso sonke isikhathi uma inhlangano isivalwa kuyovaleliswa intaba umuntu uyophatha inkatha enetshe namanzi itshe liyobekwa isivaneni izimbali zishiswe ngiyaxolisa zishiswe wonke umuntu ahogele intuthu yazo abashumayeli bayogeza abantu izandla ngalamanzi akungasali ukungcola entabeni konke kushiswe intaba ihlale ihlanzekile njengoba ificwe injalo akungakhiwa ndlu entabeni yonakele ndaba le ndaba ke kuphela la isele khona ila ukuthi abashumayeli bayogeza izandla abashumayeli abantu bagezwa inkosi uqobo lwayo siyesibone kuneclip lapho kuqala khona inkosi ithelwe amanzi umfundisi uNgcobo uDeni sikhuluma ngento esiyibonile ke yenzeka asikhulumi ngento esiyicazelayo njengale izingane eziqamba amanga egezwe yona kuqala ibisigeza abantu itheleleke yona ithelelwa amanzi entweni ezogeza abantu khona oloke ithelela igeza abantu badlula igeza abantu badlula iyona ke izinto zasentabeni lezi okunye okufanele sichazisise lapha ngendaba yentaba ile yamatshe itshe amanzi inkatha awuzothatha umfowenu ongelona iNazaretha bese uthi omunye athaqoqa uMnazaretha ayekhethi impela bakuyabolekwana manje sihamba sikhuphuka nobaba omkhulu siye entabeni hayibo intaba isifungo sakho isifungo phakathi kwakho noNkulunkulu lapho uyishayela imbungco awukwazi ukugqoka uMnazaretha ungayikhethile inkosi singahamba ukhamba number 2 okwesibili singahamba ukhamba uhambe nawe number 2 awukwazi ukuthwala itshe ungenazivumelwano uqala ngokugcinwa ngakho ungenazivumelwano phakathi kwakho noNkulunkulu itshe lithwalwa abantu
asebe registiwe lapha sebezidelile baletha amagama abo bazofuna nemane efihliweyo isimayo sasezulwini ingakho ithi inkosi uma usuhlubuka la hamba uye la wasimpula khona utshani ufika ubuyisele futhi bumile bese usuka lapho ubuye futhi yolanda itshe lakho walibeke ezivani beke la walithatha ulibeke la walithatha khona into enzima le into enzima kuyena uyenze ngenye indlela kukhombisa ukuthi uma ulalele la ubusuwahlubuka ekuphakameni yazi ukuthi unecala lokulahlwa uma wake walibeka itshe amatshe okumangalela inkatha lenkatha namatshe ila kutholakala khona igama lakho ke kufanele litholakale nje kube njalo ngonyaka uyafika ungatholakala usunephunga lengulube ungatholakala usunephunga lotshwala ube wabeka itshe phezulu kwentaba wena esinye sezalukileko lezi ekhona asikakafiki ekuthenini uShembe ufika kanjani entabeni njengamanje sisahleli kakhulu ekuthenini kwenziwa njani ngoba kusasa kahle ngiyala ekutheni umfundisi ngoba size sigaxele isabatha ngenile izolo yes kushona kolanga ngolesihlanu usuku thina siliqala ebusuku bese siliphethe emini kunjani kushuthi umhla ka1 siuqala kusasa ebusuku uyabona nje siyaqala mama mashona nje ilanga kusasa ungena umhlangano umdedelo ozokwenziwa emini umuntu oqalekela isinkwa asidla siqede namhlanje namakhekhe awuqalekela isinkwa nje amakhekhe akho waqede konke lokho kukhukhuma amakhekhe mama namaskoni amakhekhe 25 konke lokho kukhukhuma layo kudla ukuqede namhlanje bese uqala kusasa wazi ukuthi sengixabene nesinkwa sakhe uyazi amaJuda enze njani maye emhlanganweni akupho umakhelwane kuze ungalingeki akhipha nje endlini konke apha ngakunika isisebenzi noma obani kodwa nje avela phisani ngoba manje makwahlala endlini ngizoze ngithole ngisenkingeni usukhohliwe aze angadli ngisho nangezitsha anezitsha zomhlangano uthi makumhlangano njoba kudliwa ngalezi asidli ngalezi sinezitsha nje zomhlangano so izitsha za23 aha ekesichazela umNazaretha ke manje lokuthiwa ukhumula ulala nawo umNazaretha ngelunye usuku inkosi miwela umdlodi lapha phansi kade iphumile umhlangano phezulu entabeni baye behleka abantu bayowasha phansi emdlodi abanye bawo behle bayogeza iyafika inkosi midlula ngemoto nanka amadoda ahleli eduze kwebridge asegezile asehleli phansi akayigqokile umNazaretha walinda kwashaya isabatha wayiqala lentshumayelo yakhe uthi ngelinye ilanga inkosi ethile yakhipha amasosha ayo ukuthi ayobhekana nesilwane sasilindiwe sizophuma emanzini noma olwandle uthi labantu bagqokiswa ingubo yensimbi yaboshwa kahle yaboshwa yaqedwa bankalangwa ngengubo yensimbi kwase kuthiwa bayohlala esebeni lomfula noma osebeni lolwandle balinda uthi ke bahlala laba bantu baze bahluleka manje ukulinda ngoba asiqhamule isilwane kuthiwa siyeza ashisa nelanga liyashisa nje ilanga yashisa lengubo base bethi abantu hayibo akho silwane siqhamuka siyothi basiqhamuka bese siyayifaka vele sila kuthiwa ke base beyakhumula ke bathatha abanye bathi hey asikhumuli thi siyaliyo isikhathi asitshelwanga ukuthi isikhathi sini bahlala abanye kuthiwa kwahamba isikhashana esincane sasuka isidumo saqhamuka isilwane wathi uthatha ibhantshi la ngaphakamiseka wathi uthatha ibhluku eligqokwayo lensimbi la ngaphakamiseka kuthiwa safika isilwane sabafohloza manje na ke ileyo nto ke uma silapha sigqoka ingubo ingakho kuthiwa ingubo yani yensimbi umNazaretha ubizwa ngengubo yensimbi asikho isikhathi la ukhumula khona umsentabeni uma uhamba uthandaza kulezi kulamasango ayisikhombisa uma usuphuma uma uyahamba ubuyele ekhaya
ubuyele ekhaya awuhambi nomhlangano mawusuphumile entabeni uyawukhumula umNazaretha uma uzohamba ngepublic transport athiwa le matheki uma uzohamba ngemoto yakho futhi awuzokwehla emotweni yakho ubona usungena kajwayelani ngiyaxolisa uku-advertise izitolo ngingixolele ubona usungena ezitolo wena ugqoka umNazaretha usungena nasezitolo ezifuye ezidayisa inyama engadliwi ngulubu usugudlana eTexini nabantu abaqhabile sekwadayiswa ngisho utshwala ngena nomNazaretha ashuthe umuntu ashuthe ngalesikhathi ngibona iNazaretha lothe ngigolo manje la ke iwona umthetho ke lo wokuthi asihlale sigqoka umNazaretha ngoba sizolinda sizovimba bathi mfundisi ungawukhumuli ngoba kuzosala ingilosi yakho angazi njengoba uhlela uhamba zonke izinsuku nodaka lolu lokungcolisile fanele uculisa amanzi ikhumbula leyo nto uculisa amanzi la amanzi wayakazile uchele ngawo egcekeni uhambe na ungcolile aseshone phapho sizosho ukuthi inkulumo yoqhawe engani manje nami lento engixakayo ukuthi sekusadlala abantu inkulumo yoqhawe abantu besikhulumela into esikazayo ngikhumbula siphila siphile emangeni ongawazi ukuthi aqhamukaphi kodwa mfundisi uyithinta naleyo ukuthi kuyazilwa futhi isilile kufanele wonke umuntu ayazi leyo kufanele wonke umuntu ngabe uyayazi leyo ukuthi isilili siyazilwa futhi ke uma lapha ekama yamadoda akangeni umuntu wesifazane ngathi leyo ke esalayo ngoba ke akusahlukanisiwe manje singakafika esililini isilili into yasekhaya akangeni umuntu wesifazane ekama yile dala ngangeni ingoba uzolingeka sithuke sokwenzeka imkhuba yasezweni endaweni kaNkuluNkulu khohla akangeni umuntu wesifazane ekama isho njalo usho njalo uJesu uthi uma umbukile wamkhanukela usuphingile uzoze kwenzeke njalo ke afika umkakho ngala ngimbuke mina ngimkhanukela umkabani cha kwawena mnikazi wakhe uzombuka bese kanti semhle kakhulu akusemhlanganweni kade silile ugcina usukhuluma amazwi ngesikhathi ukukhuluma usuzolahlwa ushembe wena usuvaliwe umhlangano uyasivikela angithi contents ayilapha kuthiwa abafundisi angena umuntu umthola unabile nonkosikazi wakhe azokhuliswa umuntu akuyona umthetho womuntu lo mthetho kaShembe uzokulahla awona umthetho womuntu umthetho kaShembe nengelosi ishaya ifoto ithola ukuthi amakamba manje awugcinile umthetho unkosikazi umesangweni kumenyezwe bese ke phuma lo muntu olethelwe lokakulethelwe amadoda phela kuyaba amavila afuna ukupheka alethelwe ngisho sekhaya mfundisi ngoba kusho ukuthi ungekho emhlanganweni ukhulekile cha umuse ekhaya isifungo sithi ngisho uyinazaretha ungena umhlangano ngisho ukephi ngisho uyasebenza ngisho uphesheya ngoba ngithatha udayi ngoba ngiphesheya ngibona wami kade sikhuluma nezinye izingane esanda kufika enkolweni noma iseyincane zithi kodwa manje kuthi ungasuka oduzeni kobambo lakho ngoba uzosuka ulingeke inde kakhulu kabinyanga sithi kumina webantwana ayishintshi imithetho kaNkuluNkulu ukuthi wena uzalingeka ukuthi wena ufisa inhlanhla eduzana umthetho umile uthi ngenyanga yomhlangano kufanele ikhulume kanje mfundisi ukudla sekudliwa namhlanje ilokhu abantu abadala babekunqaba bethi kuyanolala kungadli ukuthi babeyazi le bathi kunani ukudla ngikhumbula intshumayelo yenkosila ngamfundisi umlungu owafika kuphameni wathi uyayithanda indaba yokukholwa wathi uzokafike kusho inkosila ngizofika naye nomkakhe uyafuna na uzohlala emhlanganweni esithi ke inkosi hayi ke ungeza kodwa ubokwazi ukuthi uma ufika la umngaka azi ukuhlala nawe uzohlala namanye amakhosikazi nawe uzohlala namanye amadoda inkosi ayisho ukuthi ngoba umlungu bisishintshe wathi umlungu hayi kanti njalo inyanga yonke yathi hayi ngeke ngilunge hayi umlungu washeshe washo ukuthi hayi mina ngeke ngikwazi ovela wahluleka nje umlungu engakaqali
Kuyasiza mfundisi lokho ukuthi abantu babekelwe iqiniso isuka ukuthi uzokwazi ukuyimela lento ngoba uphulwazi ngoba manje uma sikufihlela uthi mina abazange bangitshela ingakho namanje ngoba baningi abantu ozoza amasiphuma la athi umuntu ayi bengakwazi-ke lokho kade ngikhuluma ngakho thina sikaze sikutshela isikhathi manje munye umzuzu sehoreni lesihlanu u5 o'clock sizothi Clinton nje sothi mase sibuya ngale bese siqhubeka nayo indaba ngoba manje sikuye le ndaba le yasentabeni manje ukuthi sike siyikhulume kuseyimanje nje kungaze konakale bese bethi abantu hey nani ngani wama sengikwenzile already siyakhuluma umhlangano usuphakathi ayithi angikwenzile vele ngcono manje kusenjena nje umuntu ethi awu hayi nangisiza bengingazi hayi kwangcono hawu hayi aqaleke umuntu ke manje ayilungiselele noma mhlambe nathi sikhulumele ithi kodwa ke kungcono kunokuthi sikhulume sekwenzekile sikhuluma nje wena ushansi sakhona ama-hour ambala ihora lesihlanu manje ake sishone ngale sobuya umsakazi nanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni ngena njalo ngesabatha ngo4 ekseni kuya ku6 ekseni njalo makuyisabatha Jabo kaSambothi njengoba bese kushiwo umfundisi uJesse Mhlongo khona kanye nobaba uSandile kaMwandla sikulo lolu hlelo singene ehoreni lokugcina manje sibheke kuri ihora lesithupha kuyihora lokugcina khumbule emlaleli uzokwazi ukuthi usithole ku WhatsApp enambeni 068 7649969 068 7649969 uthumela umyalezo lapho sizokwazi ukuthi ufunde emoyeni ungene na ku WhatsApp page sikhumbule kuphakameni uzosibona kuno live lapho uzosibuka bukhoma utshele naloyo ongakwazi ukuthi ayithole inanda FM la ekhona ngenxa ohlamba ifika ukuthi cha ngena ku Facebook page uzosithola sizobe si live lapho uyophindeka usibambeke uma sesifake ama video ku YouTube uthi sikhumbule kuphakameni inamba ngikuphinde futhi imlaleli 0687649969 iyona ke inamba ka WhatsApp le uzokwazi ukuthi usithole kuyona asiqhubeke mfundisi siqhubeke ke sicaphunele incwadi sikhuluma indaba silungisa izinto la ithi ke lencwadi yabaseFesu iFesu 4 indimana yama25 ngakho lahlana amanga nikhulume iqiniso yilowo nalowo nomakhelwane wakhe lokhu singamalungu omunye thukuthelani ningoni ilanga malingashoni nisathukuthele ningamniki uSathane indawo owebayo angabeseba kepha kulokho akhuthale asebenze okuhle ngezandla zakhe ukuze abe nokwabela osweleyo mangaphuma emlonyeni wenu nalinye izwe libolileyo kodwa kube ngelilungileyo ukwakha njengokuswelekileyo ukuze libavezele umusa abezwayo ningamdabukisi umoya oyingcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa amen amen amanga amabi amanga ukhumbula ukuthi amanga khona nje ukuthi kunje ukhulume yonke into engekho yamanga kubhalwa amanga awekho amanga amancane ithi inkosi ilanga yaya kubaba mkhulu ngelinye ilanga iyobuza khona ihlola esithi ningaqamba amanga ithi yaya kubaba mkhulu umqalo wendlela owaqala kuyintabeni uthi yafika yabuza something yena eyayingayazi uthi wathula isikhathi eside uthi wayesethi angazi mntanami noma ngikukhohlise noma ngikutshela iqiniso uthi kodwa inkinga mangikutshela amanga manje lento usuyithola ukuthi imi kanjani
uyokuthi amanga into enhle ngoba ubaba wewaqamba naye uthi wathi esuka wayesethi cha mntanami lento oyibuzayo ayingangawe kuyothi mawusukhulile uyibonele ngeke ngukhohlisa ngifuna ukukhohlisa ngisho ukuthi lamanga aqanjwa abantu ayinkinga ngoba bafuna ukudusa abantu ithi enye incwadi isihlabelelo siyasho isihlabelelo elapha kwabaseFilipi bokuqala verse 28 ningathuswa lutho Philip 1 verse 28 ningethuswa lutho ngabamelene nani okuyisiboniso sokubhubha kubona kepha ngesokusindiswa kwenu lokhu kuvela kuNkulunkulu namhlanje abantu ngokuthuka ukuthi thina amaNazaretha amasihlabelela asinakhi bashintshe zonke izinto bayishona namhlanje abantu bathi mebemila bafuna ukufaka ingisana njalo mebekhuluma befuna ukukhuluma izinto engezona ngoba bafuna ukujabulisa abantu abamelene nathi mesokhuluma indaba kaShembe la asijabulisa umuntu siphusha indaba kaShembe injengoba injalo uma athi akuhlali ndawonye unkosikazi nendoda ngomhlangano akufanele sikufihle lokho ngoba bazothina abantu bazothi uShembe wehlukanisa imindeni cha wevula indawo kaNkuluNkulu phakathi kwethu nanokuthi nje mfundisi akukona ukuphucuzeka ukuphula umthetho ngenxa ukuthi usufuna ube iNazaretha lesimanje manje ukuthi manje hayi ubuNazaretha buthuthukile yabo uphucuzekile kodwa futhi uphucuzana ukuphula umthetho sifuna ukuyifanisa nabantu abangenaso isifungo abanasifungo phela abantu abenza lezi abafundi bengisakhuluma indaba yokuthi awukwazi ukuthatha umfowenu bese umthwala isitshe yeah la ezintweni zesintu khona lento okuthiwa umakoti uyagana umakoti bese ephelezelwa yintombi angithi wonke umuntu uyathanda ukugana wonke umuntu uyamthanda uShembe umakoti bephelezelwa yintombi akuthi ngoba zimphelezela zithanda ukugana bese zimlingisa ifaka isidwaba manje yongena emzini ngoba yena ufaka isidwaba nje ngoba usenjani useganile bathatha wayinikelwa manje wena ufaka isidwaba kanjani uphelezela umakoti osegani ubani umkhonyana wakho lapha ngakho ke akungathathwa izinto zesifungo sobuNazaretha zinikwa abantu kabangazilutho ngalokho ngike ngalalela enye umqadi bokise esikhumuzweni selanga kukhuluma umfundisi uMthiyane ozalwa umfundisi imbongi ozalwa imbongi ekhuluma indaba kaBaba ilanga ukuthi bake bahamba nezitsha ebhasini uthi sagida yathi inkosi nina abafana bakaZulu ningahambi uthi sahlala sisovala uthi ingabe senzeni uthi kuthema sekushaya isikhathi sokuhamba wathi bonke abantu abagqoka ingubo emhlophe bayigqoka ingubo emhlophe uthi kuthema isigqokiwe wayesethi hambani ubuthe bona kwaqhamuka izitsha zayingena babe hamba nazo uthi bahamba nazo babebeke kuphakameni abantu ke lawa abafikayo konteshwe lensizwa yakithi babe balikhuluma iqiniso ilanga abafana bakithi ngoba basukile umfundisi umvubo khona iqiniso abelikhuluma ukuthi akabekwa umuntu osanda kuphenduka ngoba uzofundisa thini ethi inkosi ilanga isakhuluma leyo ndaba angayiqedile ekamthiyana ithi Mandlala baba abafana abancane kwase kuphenduka omunye umfundisi ephenduka ngoba umfundisi wesebekwa aqhubeka Mthalana umkhwebana lo mkhwebana wangatshela umthetho wangalandela futhi umthetho othi umfundisi noma ngithi uyafika uma engafiki nengxenye yebandla belola yawuza umthetho uthini ukuze uqhubeke ube umfundisi musu ukushiya abantu okade udavuza nabehlathini bese uzala awusabatshela iqiniso
buya ukuze uqhubeke wena ube umelusi akube khona izimvu qala ngawo akube khona izimvu ongena nazo esibayini sasezulwini umkhwebana ngathi wavela wangena ngiyacabanga ukuthi wemkhudlwana uthi ayahlonishwa lana ke umfundisi ngathi umnqayo owadelela ukugcobo madlala isho njalo inkosi wagcoba ngobeqa labo abadala isho njalo inkosi wagcoba lo musho futhi khona ipolitiki mhlamba khona ipolitiki kwakungopolitiki kwakuukuthi nje umfundisi uveza amandla wasekhona umfundisi kodwa akalithwali ilitshe akayazi indaba yomthetho sekuphakameni wesiyamgcoba kuthiwa wahlala lo muntu wakhumbula eGibhithe wayibuyelele ekhaya wahlala phansi angithi phela akatshelwanga kwasekuphakameni ufike nokwakhe wabona futhi nalabantu bayamukela lento abatshelayo ayikho nalento yabo kuyafana wabona umehluko wawubona umehluko kuyafana futhi kade kungcono emuva ngoba labantu bebekhona futhi engavuthiwe eNazaretheni abafundile labantu abafundile abawona futhi abafundile bebengcono laba wafika kuthiwa mase efika ke wavela wahamba wabuyela ekhaya wahlala phansi umfundisi lo oyeko umadlala usethu mabona umadlala kanambe niyobheka umkhwebana nambe niyobheka umkhwebana ukuthi washona mebefika kwakhe bafika kunegoqo leingulube ngaphandle awu bakhuleke bangena sanibona umfundisi ubhayi usaphumile manje yabuza ingane ngenhlanhla uNkulunkulu uthi hayi kuziphume kahle iqinisa kahambe manje ezabani ingulube bathi ezomfundisi hawu uzenzani uyazidla ithi inkosi la nibagcobe noma bebancane noma benesono ngoba ngeke banifundise ukudla ingulube kodwa nibheka umoya nibheka umoya ukuthi umoya kaShembe nokulomuntu manje na ke into enzima ke le ubona kanjani ubona kanjani bheka umoya ngoba phela njobe umfundisi ubheka imfundiso ukuthi umfundisani ngoShembe wonke semqoka ukuthi ufundisani ngoShembe le ndaba engiyikhulumayo ke khona bengiyikhuluma ngithi bengikhuluma ngendawo kaMthiyane nezitsha sithi salukwazi esu auntie kamfundisi uVilakazi ongasekho sithi zazi ke ingene sitimeleni zisuka la meziya eFryhead emzini wenkosi waseFryhead kaThabela ekuphumleni uthi babe bayilinde eFryhead station yindeke indawo mususuka eFryhead station uye ekuphumleni ngawusuka la uyaphi ayinde kakhulu mhlawumbe yakamashu mangicabanga ngendlela kanjwa ngenyawo ke manje uthi ke sofika sihlaleke la zihamba nabafundisi zitsha uthi zothi mesehla abantu bokuza sesiguqile mezehle esitimeleni sikhuza ingcwele njengokujwayelekile bese kuhlalwa phansi kuguqe kuthandazwe bese sikhala isigubhu kusuka kuyodlulwa kaBhanya ukhushuka kuyiwa phezulu kuyiwe kuphumleni manje hambe kuhlatshelwe mbongeni uJehova ubelungile futhi soze siyofika khona indaba ke kade ngizwa ngomthiyane enye engicabanga ukuthi abantu kufuna bayazi ukuthi semqoka kangakanani iyona leyo ukuthi izitsha kuyahlonishwa ingakho uma kusenhlangakazi kugqoka imNazaretha abantu bazobuza ukuthi yini edala uma kusenhlangakazi kugqoka imNazaretha ingoba izitsha isuke zingekho endlini zisuke zisendaweni engeyona indlu manje na ke ukuze ningangcolisi izitsha zokuphakela isimawu sikaNkuluNkulu kufuna niqoka umNazaretha ukuze nihloniphe namhlanje anginjalo la uphephe ungashiswa umlilo wezitsha namhlanje anginjalo okunye kusemqoka kuhlukanisiwe la uma sekuhanjwa phansi ngikhuza ngoba ngiyibonile lento kezimi ingane kufuthi uyivungu ushawa amanothi kushawa amanothi umthetho wohambo luya senhlangakazi luthi amadoda athi bongani uJehova ngokubelungile ekukhala isigubhu angazi ke noma kwenziwa ngoba abantu sebebaningi yini
isigubhu besikhala sibe sinye anganoma abantu bayazi ukuthi inkosi ilanga ithe ihamba amaNazaretha ayeselinganiselwa ku40,000 zisho njalo incwadi kodwa umthetho kodwa futhi umthetho kodwa akushintshanga isigubhu besikhala sibe sinye esihamba namadoda sishawa ngendlela yakhona ngikhule sishawa umyende mesishaya ubusiza ukuthi akusesona isigubhu somgidi masishaya sinendlela yakhona yokushawa yokumakhanjwa konke lokho sisakwenzi umbuzo ke kumina uthi ngoba abafundisi abadala abazalelwe la bambonile umyende shaya isigubhu abakhulumi ngani yini le abavalwe ngayo bazofike bathini mebebuzwa umnikazi walokhamba right amadoda athi mbongeni uJehova amakhosikazi namakhosazane ngoba kufike kube izitsha bese kushiwa isikhala phakathi kwezitsha nobani nabagcotshwa akafika enhla ishuthini sabagcotshwa bese izitsha zihamba nabantu abathwele noyiholayo bese kulandela abafundisi bashiya isikhala phakathi kwabo nezitsha emva kwabo sekungena ke ibandla nalo lishiya isikhala futhi kuthiwa mbongeni uJehova emva kwamadoda kuza amakhosazana intaba epheza athi livulwe ngubani uvula lelo sango njoba khanjwa indlela ezulwini kuneyingilozi ehamba nalezitsha zifuna ukubona kuhlukenwe kodwa sengiye ngibone kuma video la ubone kuhlangene inkosikazi ishaya imbungu esihlabelele esihlatshelelwa amadoda ivuma igama elivunwa amadoda imbungu ekhalayo ayihambisani negama lokukhuphuka kwenziwani uma singayikhulumi lento kuzobe sikhamba manga la njoba kuphunywa nje kuzobe kwenziwa leyo nto into aluleke ngawushemba simathweluleke lanti abahlukane amakhosikazi namadoda abahlabelele futhi igama elingafani amadoda wasikhulula uJehova mbongeni ngobelungile athi amakhosikazi hey babevalelwa abantu bakithi siyabonga bobaba livulo ubani lelo sango elalivaliwe uyazi ukuthi ushemba kwenzeleni lo sihambelani ngendlela yakhe uma singezokwenza ngemgomo yokuhamba ngendlela yakhe iyona lento sifuna ukukhumuzana uma usufikile futhi phezukwetaba abakwazi lokho abantu ayikhiwa imbali yasentabeni imbali uyikha endleleni kwenzakalani mawikhini wamba ingqonto lengeni ufika naye abantu bazoyithola phambili abantu bafuna ukuprove ukuthi yenzeka into sikubonile kaningi kusuka umoya kusuka isishingishane nozijwayela ukusuka duma izulu enzima inkani abantu banenkani umoya enzima kuthiwa imbali ayikhiwa musentabeni bayikha imbali entabeni ayikhiwa imbali yasentabeni nomsindo ongapheli ayikhiwa imbali yasentabeni uyikha khona unikela ngayo khona futhi kuyona intaba ngembali yentaba kanjani ngoba phela ufika nawo umnikelo awuthathi khona la uphinde unikele khona la ngawo umnikelo wayo intaba uqhamuka ngaphandle ngoba nawe uqhamuka ngaphandle ukuze mayimila kube ofike nayo ukuze kumile okuthile kuwena ngoba imbali yenzela ukuthi makuvuthuka umnikelo ilokhu zakhona bese nawe lokho kucela kumile kuwena umnikelo wembali imbewu yakho manje awukwazi ukufika kushemba ufika ucela imali kuyena uphinde futhi uyithathe unikele ngayo kuyena futhi khona la hayi ezinye lezinto ezisemqoka lezi zokukhuphukela entabeni umsindo ofuna sikhuluma nokubanga udoti ngcolisa intaba ezifuna sikhuluma ngilene inhlanhla nje ukusebenza leli thimba leli ebelikade lisebenza ukucleaner mekunohambo wokubona nje ukuthi hey liyadingeka lona leli thimba ngoba sidlule emzini yabantu la ezinhlangano ihamba and abantu basade esinye isithombe
uma amanazi afike mhlambe afike mhlambe aphumula lapho aqhubeka nohambo lalisiza impela lithimba lamfundisa uGumede nokuNdlovu lisebenza impela nje ngoba naye le ndaba umfundisi aqale ngayo sengenzela nje ukuthi siyifunde ngoba ibhalwe phansi page 30 umqulu wesibili volume 2 indaba kaShem siqala 27 yeah ake sifundeke isihloko sithini umfanekiso insizwe yaJehova ngicathi ixoxa ukhaya esindelu ake sifundeke ngomhla ka13 November 1934 inkosi yasekuphakameni yayiphethe inkonzo yesabatha sasisuka ekhaya nabafowethu kanye nabanye baseNazaretha wonke umuntu wayejabula ukubona inkosi sithi sifika ekseni ngesabatha inkosi yaphuma endlini yahlala kuveranda wendlu yabiza amakhosazana bahlabelela isihlabelelo sithi babusisiwe thini babusisiwe izono abathethelelwa izono zabo ya uShembe wayehlabelela kakhulu ebafundisa ukuthi isihlabelelo sihlatshelelwa kanjani uma sekungena inkonzo nase ngimqomqo wayebafundisa ukuthi sihlatshelelwa kanjani kungabe lokuhlabelela sikuhlabelelayo sokuvibrate amazwi kuseyikho yini kufika ingilozi yanifundisa kuseyikho kaShem abantu abadala okuthiwa bayinzalo yala ibona abazokona umsebenzi kaNkuluNkulu bahlabelela ukuthanda kwabo ngoba befuna ukulalelwa trend ngoba befuna abanye babo bafuna ukuthi kuthiwe usemusha uzoganwa lokuganwa ukubuza uganwa zonke izinsuku nje kwenze njani le ncwadi uyifunda kanjani le ncwadi yomshado ethi unkosikazi kaNkuluNkulu munye manje usho kahle lapho lo owayekulandela indaba uthi wayebafundisa ukuthi kuhlatshe ngoba yayikhona indlela nabo abahlabelela ngayo ukuthi cha hayi kanje kuhlatshelelwa kanje ubanika indlela efike nengilozi okuyona efike nesihlabelelo ngoba le sihlabelelo zayifika nengilozi akona umculo lo umculo othatha lombani afaka ikhiyati yehla la kubuka la umculo lo kodwa isihlabelelo usihlabelela ngendlela esifika ngayo nezingilosi sizolapha lokho obokuzolapha sifana nomgidi le ndaba othi omunye udonsa bhekele omunye hayi akwenzeki akwonsha man ithi ke mayiqhubeka uma sekungena inkonzo yesabatha ethempelini wayegqoka umjivo bomu waqala ngokufunda umthandazo wesabatha yena uqobo lakho uyifundela yena umthandazo wesabatha waqala intshumayelo ngesihlabelelo esithi ngesibhekele isihlabelelo esihlabelelo esithi baba wethu osezulwini ngibheke ungithande ungazibheki engizenawo zingijabhisile isihlabelelo 35 ehlabelelo zamaNazaretha waqhubeka wathi nina amaNazaretha kuyinto enhle ukuthanda uNkulunkulu ngenkathi nisesemhlabeni kwakukhona insizwa esencane yebandla laseSheshi eyayithanda kakhulu uJesu Kristu konke kwakwenziwa uJesu ehamba ezintabeni nasezindaweni zonke kwenza inhliziyo yalensizwa ukuba ithokoze kakhulu ngokuhamba kwesikhathi kwafika usuku olukhulu olufika kuwo wonke umuntu oyikholwa nongesilo kwathi uma eshiya lo mhlaba inhliziyo yakhe yagijima yaya ezweni elingcwele ayekade lisebenzela uma efika esangeni wathola insizwa ezazifake imjiva emhlophe zinezinwele ezinde zazinomusa zivulela abantu esangweni zambuza lezi sizwe ukuthi uyapi wathi uze kule ndawo engcwele base bethi awukwazi ukungena lapha yama ngala lensizwe yabuza kwenze njani ngingangeni ngoba uNkulunkulu imsebenzela baphakamisa ingalo yakho bathi awukwazi ukungena lapha ngoba ujovile abantu abajovile abangeni lapha manje ke lensizwa yangazi ukuthi izokwenza njani yase izwa ukuhlabelela okumnandi inkosi enkulu umthetheleli waqhamuka evela ngasempumalanga weza kancane ehamba nesixuku emafini behlabelela esithi
sifuna indlela yokuya ekhaya kuJehova inkosi yethu umdali wezulu nomhlaba isihlabelelo sama-57 ezihlabeleni zamaNazaretha weza kuye wafika waphakamisa ingalo yakhe wamgeza lapho ajova khona wamngenisa endaweni engcwele Amen. ileyo ndaba Ileyo ndaba icabanga kuShembeke it's 1934 ngiyakule oJamanazaretha ajova ngo1918 uShembe nango 1934 wayesayisalo yona esezohamba ayodwa futhi le ndaba kulencwadi khona ekhuluma ngomjovo wayimile eloke batshela ukhuluma ngomuntu kwayingelona neNazaretha othi waye umKristu kodwa naye wafika waba nenkinga mayifika phambili so ngichaza ukuthi mfundisi lento oyishoyo awumphikisi nje ukuthi umphikise emoyeni inobufakazi okuningi ngibuza ukuthi anti kekane banqaba ukuya kudokotela uzushona ushonele eplane ungena kabili wangena kanje waphuma udadewabo angena kabili noma kathathu udadewabo Elizabeth leli naze namqanda igama sasa mqamba igama lathi ukanti lifile ngoba mase eqhamuka lapha ekade lindile eqhamuka station lesi mohlele eJudia hayi kulesa sekubhekuzulu wayesethi mekhuluma eqhamuka lapha lo muntu kade engadla ngithi manje ngathi ikade lifile sakugcina simqamba sithi ukade lifile ngisho ukuthi ke lezi zinto esizikhulumayo la asikhuluma izinto esizizwe ngogogo eyiningi zazo siyibonile esingayibonile ibhaliwe la sibhaliwe nikuthatha lokho sikukhuluma wena awusho ukuthi ukuthathapi nalo sike sakhuluma kuleyinsuku edlule ngakhuluma indaba yokuphika umhla ka16 ukuthi inkosi ila ngayathula umhla ka16 inhlamba leyo inhlamba ngile lapha ngibuya khona ngomhla ka19 ngabuyela hayi ngoba ngikhona kodwa ngokwazi ukuthi uShembe wangenzelani ngezwe ngikhumbula ukuya khona ngafike ngabona isihlala athulele kusona ngabona yonke into yakhe ngabona imjiva yakhe ikhona njengoba ngikhuluma nje ngafike ngayibona zonke lezi zinto lamanga umuntu ovela wakhuluma wathula mhla ka16 wabanjiswa iphepha ubani yena kambelana manga ngomhla ka16 ngathi ababuzi abakabuzi namanje ngoba bafuna ukuqamba amanga emanje into ingozi mfundisi ngoba leyo mfundisoze igcina manje kuthatheka yona bese kugqibeka iqiniso uma ingaphikiswa belokhu beyibelesela gcina kuyiyona ephasaka kanti manje mayisheshe iphikiswa bese kuthiwa veza kahle isosi yakho ukuthi uyithatha ngoba manje mfundisi uthi wena nani bume enhlangakazi nadlula nabheke show ngalo suku lomhla ka19 ngawu u19 nadlula nabheke show and samfika fresh ukhombisa ukuthi uthule khona namhlanje 16 ungena and uyabona lelizwi lenkosi ilanga elithi izitha zobuNazaretha yiwona uqobo ngoba manje uthothi lo muntu lona uyibiza ngeNazaretha ukhuluma into engekho kodwa futhi uzobulala ubuNazaretha isikhathi ezithi 25 minutes to 6 o'clock uhlelo sikhumbule kuphakameni nanda 88.4 FM inamba ka WhatsApp ngikukhumbuze futhi imlaleli 0687649969 ngasibheka ku Facebook uthi sikhumbule kuphakameni uzosithola khona uphinde futhi khona uYouTube uthi sikhumbule kuphakameni uzowathola ama video namadala mangakuthi usanda kulalela lolu hlelo uzokwazi ukuthi usithole khona inamba futhi le engikhuluma ngayo inamba zethu inamba ka WhatsApp uzoyithola kuona usikhumbule kuphakameni ipage kukhona lapha ya no live uzobathola khona futhi ake sithi ke manje ukufunda lemiyalezo khona siqale nje ngo WhatsApp Puleng Tsotsitsi hayi qala nephutha mangiqala ngoPuleng siyazi umuntu oqala nje la ukuthi ubabuhlongwane uyena nje oqala nje qala nje athumele ama message nango yasho lapho uthi mina sabathe benhle kwaba
kwabangcwele. Mfundisi wenkosi Baba Samuel nobaba uMpangazitha singamlibali uSonkinobho wenza umsebenzi omkhulu estation ubaba uCanon SA. Asibonga umdali ngokusipha nina ngokusivula amehlo nengqondo ngezileleko. Amen. Nazonke. uCanon SA. Yamana umlaleli walolu hlelo ngempela. Umlaleli wazi ngisho uCanon. Ozinikele. Sesingadlula ke manje siye lapha yakupule ngitsothe sithi ngiyabingelela e-studio kuba bamfundisi Butshabo noButsandile nayikhuluma indaba yoMnazaretha ngabona esimanga kufihla udadewethu umama okhonza kwenye inkonzo engeke ngisho igama lawo bafika ngolwesihlanu befake uMnazaretha bonke sabuzana lapho bahlezi naseyihlalweni sadideka ngoba phakathi nezinsuku bebegqoka ingubo yenkonzo yabo ngithini ngathi kona la ebuwadideka khona kodwa uthi babegqoka babelokubeza emlindelweni iphathi neinsuku begqoka ingubo yenkonzo yabo niyakhuluma leyo Mnazaretha ingaba abanye sebeswenka ngawo ake sizwe lapha ya uKing Sifiso ukuthi abantu bafika begqoka ingubo yenkonzo yabo phakathi neinsuku mase befika manje ke sabathe sebefaka uMnazaretha sebeyadideka manje ukuthi kanjani ile ekade ikhulunywa umfundisi ukuthi uvela uthatha umuntu wakini uthi asabe ukumgqokisa uMnazaretha umfundisanga ngoMnazaretha kodwa akithi manje umfundisa lento yakho nawe uyitshelwe Othi manje usezomgqokisa ngesabatha kodwa efakele zakhe noma kuyohlangakazi noba kiwa nje athi umuntu wena uzogqokela obani hayi phela yonke into manje ayenzela uJehova yenzela abantu bakini uzothatha umfweni mina ngigqokela osibani nosibani wena ke gqokela osibani ngoba wena uyindli kwabani gqokela obani akuseyona kaNkulunkulu nabawebi manje labantu nabawebi ukuthi ukuze mana zithathenge kuwena bathwele wena labantu siyabanikelela uma sifuna sibagqokeli siyabanikelela ayichaze impela umfundisi siyabanikelela sihambe siyobanikelela mesifuna bangene kuphakameni uhamba nomnikelo ufike esangweni kuphuma umshumayeli akuhlangabeze uthi ngizocela ukuthi abakithi abalelo thuni nomhlaba babengenandawo bangene emzini oyingcwele esawuthi ngisowushema kungenwe kuyothandazwe paradise uzobafaka emzini oyingcwele leyo kubafaka emakhaya hayi okay asikho lapho ngale okho futhi akuchazi ukuthi bazongena ngoba khona abangafuni babamjaha uShembe la wena uzofuna ukuthi abangenayo bese bekuvikela bengenile kanti abantu kwalento yenzayo abayifuni ngoba babengamfuni uShembe la emhlabeni babe yibo laba babemjaha ngemkhonto manje wena mazophinda yakushemba futhi manje uthi wena uzobafaka ngenkani lento ifana nokushada lento ekuthiwa ukushadisa abazali bakhe babengashadile awazi ukuthi kokudalwe yini kuthiwa bangashadisa King Fiso uthi amen studio ngihleli nani ngiyabingelela kini nonke lapha e-studio nabala nakubalaleli bohlelo bonke lapho abakhona emakhaya ngithi nje imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele last week kade ngisolundi ekhaya ngiyabonga uJehova engigcinile ezingozini zomgwaqo ngaze ngabuya ngiphephile ngithe ngibheka Inanda FM ku 88.4 ngesonto ledlule ngisolundi ngifuna ukulalela uhlelo lukaSilungiseni frequency avele angifaka kwiNongoma FM ngavele ngakhathala ngaba udaba asikude kakhulu cha siyabonga kakhulu lapha e-studio ngehlelo lumnandi namhlanje enisipha lona lisikhumbuza ngemthetho nangendlela yokuziphatha ngenyanga yomhlangano wasentabeni inhlangakazi mina ngidla amaningi esakeni namhlanje kulolu hlelo ngiyabonga kakhulu Nkosi yomusa enibusise lapha e-studio ubusukude kakhulu King Fiso kodwa uveza kona ukuthi umlaleli othembekile uthembekile uyavuka impela sicinge ngisheke sicinge sidonsa ku live nje mawubona ukuthi uhambile le emakhaya usicinge ku live ila uzosithola khona ku live uzosithola nje ku live ake ngibhekela ku Facebook page qale la
Azoke John Mahamutsa hey Mahamutsa okuthola kunene nonke studio nabalaleli anginidonsa ku app nazoke yabona nayo ke le app esikhuluma ngayo uzosithola ku app uzosithola ku Facebook live Msisi Gabela morning are you on air si on air impela ngibona abanye abakhona la khona nomduduzi kaChakide Dumba Chasi ndikamthiya Shandu ubheka intshangase Thembe kaMnguni Nkosentsha mzukulwane kaDele nazo ake siphinde futhi sibheke la ngoba sino live wababili live 1 ngubhalile njalo ngahlukanisa athi khona live 1 no live 2 ukuze ungadideki sik live 2 nje manje mawungena manje uzobona live 2 ila sikhona Selindani Ngcobo uthi mina sabathe ibenhle kwabangcwele Musa Mahlobo Mkhubuzi sanibona nakhuluma indaba enkulu yokuthi umhlangano uqala ngomhla ka1 sazi ukuthi uqala ngomdedele ngoba ngiyacabanga ukuthi ubeqonda ukuthi ngomhla ka31 sazi ukuthi uqala ngomdedele ngoba noma suvalo kusho izwi ukuze kuphele inyanga siyabonga cha besichaza usuku thina ukuthi thina usuku siliqala ebusuku liqala ebusuku luphethe emini liqala ebusuku luphethe emini ngazona noma kodwa kuyiqiniso lingana mfundisi ngazo ngenye impunga nje khona umvangeli esekuphameni wakasitshela ukuthi uma ukuzolungiselwa inhlangano kodwa ngazi noma yesha kubagcotshwa noma yesho kubantu abezothatha iqhaza ekuthwaleni umsebenzi kaNkuluNkulu inhlangazo uthi nje after u23 mezi nje 23 nje wango December ngayifunda ngelinye ilanga kuyalena nje usuvele ngayifunda kufanele abagcotshwa babe sendaweni ezomhlangano 7 days before ngene umhlangano futhi hayi wonke umuntu abagcotshwa bonke inhlobo omgcotshwa ukuthi wayisho ku23 kodwa hayi fanele babe sebekhona bezobheka ukuthi imgodi yokulahla ikhona igceke lihlanzekile yonke into kuyaqamba kuthiwa emdedele abagcotshwa sebe hayi uthi iqamba kuyalungiswa ngosuku fanele kufike sekulungisile 7 days isho njalo umthetho ophethe abagcotshwa bheki zenzo ukuthula studio nami nginilalele ngisebhamshela kwahlathi ikhulu ziyanda ibusiso Shanda uthi nayo ulalele ngebhamshela ngesibheke futhi live 1 lo bese lapha ya ku live 2 Facebook live 2 nakho-ke sindikamthiya Shanda umfundisi kwaze kwanzima into ezethiwani ngoba sihamba ngamabhasi kusho ukuthi kumele amabhasi ahlukane ukuze ingilosi ingacunuki bahleke i-transport uhamba ngamabhasi usuku uhamba ngemoto awuhambi nomhlangano othwele izitsha yes umhlangano othwele izitsha nale ndaba ukuthi wahle ebhasini ubekitshe asiyathi qhamukapi umuntu obekitshe ohamba phansi ibhasi eyabantu abakhathela abangahambi nomhlangano mhlamba kasho ukuthi akayiphambanisi nale yokuthi yamthiyane wahamba nezitsha cha ukhuluma ukuhlangana kobulili ebhasini uthi njobe sebhasini nje yena ngomthetho abantu abahamba ngeemoto wena ubhala ukuthi udlulile ngani ngebhasi ngoba abantu ababhalayo abahamba ngenyawo kuphela sasifuna ukuyina ilento yokuthi inkosi ithi bonke abebegida inkosi ibabusisi sisho sonke sithi amen ulokwazala ungazi ugide wagida kodwa ngengizwe bethi njengoba usho mfundisi hamba phansi ukuthi mhlawumbe isimo sokusebenza noma isimo sani lesikuphoqa ukuthi ungawuhamba ukumhlangana hamba ugcine la kubeka khona uMuyiNazaretha la kubeka khona itshe nenkatha ukuze musubuya ngesabatha angazi noma lokho kuvumeleka kangakanani kodwa ngingizwa abantu bexoxa nje kunezinto zethu yes kunezinto zethu la uyabona uma ngelanga lokuphuma komhlangano
abantu ababeka itshe behamba nezitsha abantu abahamba ngeinyawo umthetho wena uzothi mawusulandela ngemoto ulibeke uyakhona kodwa awufani nabantu abahamba ngeinyawo yilona ufuna ungalindeli nawe ukuthi musa ke ukukhuluma as if uhamba nomhlangano uhamba ngemoto cha wena bongafanele ukuthi ungene phakathi komhlangano nemoto ayifunakali phakathi komhlangano umhlangano uhamba abantu abathwele izitsha nabantu abahamba nomhlangano imoto ayifunakali phakathi ukuthi abantu kunazethe impela bafuna ukuthi sisebenze mfundisi ngoba lento ukuthi uyafika uyasebenza uyafika bafuna ukuthi nje sisebenze ukuze siyinikele kahle emhlanganweni ngokugcwele singaloko sivinjwa izimo zempilo. Usandile Cabashe uthi sabatha elihle eManazaretha siyabonga kakhulu ngolwazi. Bomba Mkhwanazi ngicela ukubuza ngazi wakuthiwa babamkhulu wathi uma ibandla selilikhulu kwaZulu bayoba nentaba yabo ebuhleni. Hayi ubabamkhulu nebuhleni. Ubabamkhulu wayebaze lapho uyabazi. Ukhumbuthe ebuhleni phela igama lomuzi wakamnguni. Ebuhleni akhona la. Ebuhleni le uqali kaMnguni. Okay. Ibandla selilikhulu kwaZulu bayoba nentaba yabo ebuhleni. Kucwa ngendlela exakile ujike ungayizwe inkonzo ngabe sekuyisikhathi sokuthi kube nentaba yakwaZulu ngiyambona imaka umfundisi acacise le yasebuhleni iqala umuzi wenkosi ukuze ngathi abantu umuzi wenkosi lo kaMnguni akuyona intaba asikho isikhathi lo bamkuthi kwaba khona enye intaba ingakho mase suka intabazwe ethi zazi ikhona intaba ngakithi kodwa kuyiwe entabeni la uNkulunkulu enze njani ahlangana khona noShembe ayikho enye intaba okwakhulunywa ngayo akukho lo ngicanga ukuthi umfundisi mhlawumbe uqhathanisa nentshumayelo yelanga yokuthi yothi kusila inhlakazi abanye bebe bengaphesheya phela wakhomba lapha asho ukuthi kaZulu ngathi mhlawumbe wakhomba kaSangwane futhi igama likhiphayo ngeke ulivume ukuthi le yakhe intaba eyalo wamshoyo ngoba washo igama elinganambitheki ngathi mhlawumbe uqhathanisa inkulumo eziningi ayikho nje ayikho sikhathela ngenyawo zombili ayikho intaba esibili uzama ukustraphela ufuna ukustrapha ngenzela ukuthi kume legama lasebuhleni ngoba manje ufika akhuluma indaba yakaZulu usekhona lo muzi namanje bese khuluma indaba yasebuhleni kanti abantu bazi ubuhle lobo bla yes umuzi wasebuhleni lobo bla enani abawazi ukusho okaZulu kwesasemanzimeleni muthi nje before ufika ongozo uzofika udlule egarage muthi ushona phansi isigojana naku la kunemizi yakamnguni lapho lo umuzi lapho onani obheka bezayo umuzi omkhulu okuyikona ukuthi uyisebuhleni ngelanga sombiza umnguni azochaza lobuhle balapha ngiyacatha ulalela la kubalekile azocacisa kubalekile lokho ake ngiphuthume lapha ya ku WhatsApp ake ngiphuthume lapha ku WhatsApp Ukuthola studio bingelela City in January on Toulouse. It was the first time since 2017 that they'd netted the open. badlala enye into manje adlala enye into manje akho ngiphambanisa kodwa niqale kanye ngathi ngaqala ukuthola studio bingelele nje kubaba umfundisi nensizwa zonke ngizokweba mfushane nje kakhulu kule ekuhlukaneni makusemhlanganweni abantu banamhlanje sebaba nezimoto uTholthani bamba ngemoto eyodwa baqoqa ndawonye mabefika bafike bayipake bavula itende labo bahlale nje ngabe ke kumiseke kanjani endabeni enjalo utholutha abantu abandawonye bahambe ngemoto eyodwa bafike bahlale nje mase behlukana nje bahlukanele khona behleli la itende libekwe la kuvule amagesi kwenziwe nje zonke izinto kodwa abangasahlukani angazi ngabe kwenzeka kanjani lapho mhlawumbe ngingacacisela nengisiza ngeke ngibone kwelinye izwe la kude le yebo ngilalele ngathokoza ngempendulo
Mngoma ubuza umbuzo obalekile umbuzo wakho ubalekile kakhulu ngoba ukhuluma ngento okuyibone awukhulume inzwabethu mfundisi nanku umbuzo baku picnic labo abekho emhlanganweni kunamakha uma semhlanganweni wena okungenani wena umuntu wesilisa ongakwenza ukushiya imoto uma ubothi ingane ayinadokotela uhlupheke wena uyohlala kwenye indawo kodwa awukwazi ukuhlala nonkosikazi wakho endaweni yomhlangano kufanele ube sekama awukwazi ukuthi uthathe imoto uyoyipaka endaweni yasekama uhlale nonkosikazi endaweni yasekama awukwazi ukuthi uthathe imoto uyohlala eJamangweni uhlale khona umuntu ohlele emotweni wakhe itende elilodwa ukupicnic yomndeni akekho emhlanganweni kaNkuluNkulu futhi mfundisi nje ubusushilo nje inselelo leyo efanele ngabe abagcotshwa bayayibuka ngoba uthi uhlelo mhlambe lokuhlukanisa indlela abantu abazi abatshela umuntu ofika kangena pake lo 7 days osho mfundisi ncathi lelo hlelo fanele lingene lapho lokuthi ukuhlukaniswa amakamo nokuqawe emoto fanele lingene lapho uhlelo labagcotshwa bahlela kanjani bahlela kanjani abantu bebeza emhlanganweni manje uzothola ukuthi kule imoto ibona abagcotshwa uqobo la umgcotshwa wakhile la uhlele emotweni uhleli nomndeni wakho nabantu besebejaye nabantu besebejaye nathi siyahlala kurong akuwona umthetho kaShembe lokho akuwona umthetho kaShembe namhlanje mfundisi sekulula kakhulu lo msebenzi wabagcotshwa ngoba sekhona izinkundla zokuxhumana khona i-technology nje i-advance i-technology siyavuma ukuthi la nto uvela ukhulume kube kanye yes bale iqala bathafele nje bakuseqoqa umnikelo lento fanele imenyezwe nje singabi manje eqoqeni kakhulu umnikelo kodwa futhi singabe manje kuhleleni umthetho kaNkulunkulu uhlelekile asuhlelela umhlangano kodwa iminikelo siyiqoqa ngokukhulu iyaqhamuka umqondo ukuthi siqoqa kanjani kanti sibusise esiningi siqhamuka ekuthenini benihleli kanjani emhlanganweni hayi siyabonga mfundisi nangu Bhomba Mkhwanaze ebuye uthi cha ngisho ngokuthi ubaba mkhulu wakhuluma ngobuhleni ngithi ebuhleni kuyagcwala cha Bhomba nakho ake ngiphinde ngifune ngicela ukubuza ngezwe kuthiwa ubaba mkhulu wathi manje nakho ngenhlo yaphika futhi uthi awushonga ukuthi wena uthe ubaba mkhulu wakhuluma ngobuhleni nakho ngiyafunda manje uthi ngicela ukubuza ngezwe kuthiwa ubaba mkhulu wathi uma ibandla selilikhulu kwaZulu baba nentaba yabo ebuhleni akukho ukugcwala usho into eshiwe ebuhleni yazi inkinga yakhe ubhale wangaba na full stop wangaba nalutho inkulumo ihlangene nje lenkulumo nje into eyodwa mina ngiyifunda nje ngokubhala kwakhe shuthi beqonda ukuthi ngicela ukubuza cha asho ngolutho ubaba entabeni kuthiwa ubaba bekufaka bene khoma kuthiwa ubaba mkhulu wathi uma ibandla selilikhulu khoma uma ibandla selilikhulu kwaZulu boba nentaba yabo noma athi full stop la ebuhleni kugcwala ngendlela bese yaqala ngathi ebuhleni kugcwala ngendlela exakile ujike ungayizwa inkonzo ngabe sekuyisikhathi sokuthi kube nentaba yakwaZulu yabona lenkulumo yakho imixile ngoba manje ukhuluma indaba yakaZulu awukwazi ukushow yena awukwazi ukucoacha baba mkhulu ngoba usethena ngokubuka kwami ukugcwala kwethu yabo yabo manje lenkulumo isiyimix up inkulumo ezimbili akusazwakala ukushow baba mkhulu kahle ukuthi nombono wakhe nokumbono wakhe sekuhlangana kokubili ndawo ayilaleleni lento bafowethu asikalo sikhulumisana naye noma siphikisana naye ayikho uma kiwe entabeni kusho ukuthi izitsha izoba ngaki Nkosi bobusi cha ngibuza mina izitsha izoba ngaki angithi ulokhuza intaba kuyiwa sentabeni kuyiwa ngoJanuary Ngiyakiwa ngoJanuary ubhoko likhishwa inkosi kusho ukuthi inkosi zokhipha imboko ezimbili umhlangano yapi entabeni eyinhlangakazi emapi ekaZulu iphinde ikhiphe ubhoko ozothatha umfundisi wona entabeni emapi le wasikhethela yona bese eba kanjani eindaweni ezimbili kanye uNkulunkulu ahlangana nayihlangakazi akaze ubaba mkhulu ayisho leyo nto khona incwadi engifuna ukuyifunda lento sixoxa siyithatha gogogo le ncwadi lapha kuTimotheo ngiqala ecaleni ngiyabonga uNkulunkulu engimkhonzayo ononembeza umsula kusukela kokhokho njengokuba ngikukhumbula njalo
emkhulekweni yami ubusuku nemini ngilangazelela ukubona ngikhumbula izinyembezi zakho ukuze ngigcwaliswe ngentokozo lokho kungikhumbuza ukukhola kwakho okungenakho ukuzenzisa okwaqala kugogo lento siyixoxa la sixoxa into yaqala kugogo akaze basixoxe ukuthi kuyoba khona enye intaba yabantu bakaZulu kube kushintsha akaze ibona afikela kubona enhlangakaza ngencwadi kaBabudloma sikaze sihlangane ayikho lonkulu kugogo wakho uLevis nakunyoko uYonis nami kugogo wami intombi yakaXulu nakuma wami intombi yakangcobo akaze basitshele ngikhuluma ngathi laba bazale ngo 1900 afikele kubona uBhombela akaze basitshela kuyoba khona enye intaba asikhulume ke siqhubeke ngakho ngiyakukhumbuza ukuba usivuselele njalo isipho somsakazi kaNkuluNkulu esikuwe owasithola ngokubekwa yimi izandla ngokuba uNkulunkulu akasiphanga umoya ugwala sila nje ingoba asiwona amagwala abantu bathula bafuna ukuyikhuluma lento kwaba amagwala abasabi nokumiswa usabuthi uyongcwatshwa abanye basaba ukubulawa asinendaba nokubulawa sikhuluma iqiniso akashonga ushembe ukuthi kuyoba khona enye intaba yakaZulu mfundisi abanye basabuthi uyongcwatshwa usuyishilo le impela mhlambe kusafake sibheka amaphepha siyawapheca amaphepha oBabudloma sikaze sihlangane nento enjalo asivaletseni isikhathi asisekho sekuphele sona angathi uzofuna sicelele nje hayi kufanele silithobe manje nale ntshumelo umfundisi ukuthi kugcina kunyuka amadoda naso fanele mhlambe kodwa ke sivaletseni ngikhumbuza abalaleli kusasa asikulungiseni awukho uzobuya ngomhla ka7 ngesonto elizayo usungena ekseni ngo9 uya ku12 nyaka omusha ngesonto lokuqala nje lo nyaka omusha uAsilungiseni uzoqala ngo9 kuya ku12 ekseni uNkulunkulu aze anibusise nonke benilalele mfundisi siyabonga kakhulu umsaka kaNkulunkulu omkhulu asekuphakameni univule inhliziyo nilalele lo esikusho ngoba khona okwethu futhi ngeke sikiyeke sokusha amanga azoba amanga until abantu bayiqonda indaba kaNkulunkulu hayi ngoba sikholwa nisale kahle ke nibe nenkonzo yesabathenhle ningene kahle enyakeni sidabuke kwabashiwe izihlobo zabo kakhulu mnambithi okadlokovu umbongeni ngema obeyithanda kakhulu into yakithi ekuphakameni izihlobo zasemnambithi uNkulunkulu ayimboze ungema ubengadlali umdlalo ngendaba kaShembe ubehlonipha kakhulu engathi uNkulunkulu wasekuphakameni angamsiza ngicathi izihlobo zakhe ezinye zamaNazaretha nomndeni wakhe wamaNazaretha uNkulunkulu wasekuphakameni amnika indawo wakhumbula indaba enkulu siyabonga mfundisi ayamwandla abangcwele uNkulunkulu nje bese shila umfundisi asiduduze thina esidabukile asiqinisa sibe nesabathe libusisekile engathi nonyaka omusha ungasiphatha kahle sonke kukude kuphakameni inkosi zenibusise iyazi umfoka amashimane uyazi umfoka amashimane manje 6 o'clock inkosi inibusise